Sindikata Solidarnosti namjerno sam izašla sa ovim transparentom jer mislim da je simboličan. Kao što gospodin Enes Stanović kaže, danas se vode internet revolucije. Desetine hiljada ljudi sjedi za Facebookom i priča kako će oni donijeti bolje sutra, kako će oni napraviti promjene, kako će oni da smijene vlast. Ja se samo pitam kako. Ja se pitam od svih tih ljudi da li iko ima hrabrosti da pokrene išta. Svi se pitaju, molim vas, ko će za nas da pokrene revoluciju, a mi ćemo za njim. Pa gospodo, dok ne budete dovoljno hrabri da sami krenete u revoluciju i kažete narode slijedi me, neće od nas biti ništa. Pa onda pitaju se šta je motivacija nekome da izađe na ovaj protest. Ljudi, ispraćate svoju djecu u bijeli svijet. Ljudi, možda ih nećete vidjeti sljedeće 3 godine. Je li vam to dovoljna motivacija? Je li vam dovoljna motivacija što ćete unuče gledati preko Skype-a? Je li vam motivacija to što možda vaše dijete neće tu biti kad budete bolesni, kad budete sami, kad budete uplakani? Ako vam to nije dovoljna motivacija, ja ne znam šta je. Ne znam šta je bolja motivacija od činjenice da vam dijete ovdje nema nikakvu budućnost, nego da mora pješke da bježi preko granice ako hoće nešto da postigne u svom životu. Hvala vam.